Ka secondary school leaving certificate examination arajar arposo wa penmanda ka Meghalaya Board of School Education desdang yaka ni dewa mero san pausan hajar cispa prapa kundengut ki wawan thoh ya gani ge exam hapo ka jela nagini gi san pausan hajar cispa prapa kundengun de le pawi hajar kendes pa so pangut ki kentai wa arpauli hajar arspa so pa kundengut ki cenrang ki thoh exam waro de ki cispa san pa kundetli ki wan rupa pratli ha ki thaingaro wa kende pawi tli ha ki thaing khasi wa Jaiñtia waro ki skor wa pha khana wa yele ya kani ge exam de ki chi hajar praspa an rupa pratli ha West Jaiñtia Hills de kan rutli ki thoh exam ki wa so tli ha jwai artli ha umulong wa markawi hanong talang mo kendeng amlerem thangbuli shangpung mo ga yaw nang ba nar tiang so kha wa barato Warok ki thoh exam ha West Jaiñtia Hills district de ki so hajar lespa prapa wingun weina kini ki wabondo ki walai thoh exam to ha Government Boys Higher Secondary School Jwai Exam Center ki wad nruspa supau nyaun nei te ha Marian Hills Higher Secondary School Jwai sospa anya pausan ngun wa Not Liberty Higher Secondary School Jwai sospa nrupau lingun ha East Jaiñtia Hills District 1 ki thoh exam de ki nyautli ki wa artli ha clearian nei te markowi harambai sutanga tuber kiang wachi rupi waro ha East Jaiñtia Hills District de arajar arspa lipau arngut ki wan thoh exam ki wabondo ha Saint Jait tuber Government Aided Secondary School tuber kmaichnong exam center ki wada nruspa so pau lengun nei te ha cleariat Higher Secondary School sospa san pau songun wa harambai Presbyterian Higher Secondary School ki wa lespa so pau arngun